serikali? Tunaenda wapatia namba. Mnaomba telefoni? Hapo anawasia namba naenda wapatia namba. Ukapata na shida unasaika. Andika mtoto sana merito. Wanasema kuambia washe kwa population kimbia hii. Washe kuna kimbia. Mwambie arudie. Wana kidogo. Sasa mwenyewe kwa plasa ndio. Kuna mwingine hatumtoe. Na shefu lakini shefu akishafika hapa aliko shefu mwenyewe. Anamwambia arudie kama muda chao. Tunamtegemea kama akuja tutamramplace pale nyote. Ndio mramplace. Unaangalia na usikana ukaona kutaka kuingilia anakunya kabla maya kuna haki. Dia modi. Ndila a. Tafuta jina ndila wa. Ini nane ga wasali mpana ndi je. Jambo. Hapa tunaona katika village ya Kibumba ni chama ya AVRP, chama kubwa ya Excellence Muindo Nzangi. Mutueleze kama mumekuja afanya nini katika village ya Kibumba. Sisi ni vijana wa chama kubwa Action des Volontaires pour la Relève Patriotique ya Son Excellence Muindo Nzangi Butondo. Sisi tuko wazalendo kabisa. Tuko wa patriote na tunapenda nchi yetu. Na kama tuko hapa kwa sasa ni kuja kusapoti wandugu wetu ambao wako wanajitoa juu ya kupigania nchi yetu isiende ndani ya mikono ya wanyang'anyi. Na njoo tulisema tuwaletee maji kidogo, tuwaletee chakula, kwani tunajua wako huku wanateseka sana.
na hatujui kama wanaishi namna gani. Ndio tulipenda tukie kwanza tuwaone na tuone kazi ambao wako wanafanya, na kidogo ambayo tulipata tuwaletee, ili tuoneshe kama sisi pia tunawasupport na kazi ambao wanafanya ni yetu sisi wote. Kila mtu haiziweza pigana, lakini mtu akileta hata chakula kwa ule mtu ambao iko napigana juu ya nchi yetu, naye anakuwa amepigana, amecontribute juu vita iishe mwinji yetu. Na tuna remercier wa mambre wetu wote ambao walipana mchango yao kidogo kidogo, na njoo hii tumeifikisha, na wandugu wetu mimi nawaza wanafurahi kwa kuipokea, na hata ni kidogo lakini tunajua kama itasaidia, na tunawapa nguvu waendelee kupigana inji yetu. Tunajua kama vita itaisha, na sisi wakongomani tuendelee kupigana, kushimama kabisa. Naona hapa ni vijana njoo wako hapa sana wanapigana. Tunasema courage kwa kazi ambayo mnafanya, na Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwachunga juu yetu sisi wakongomani. Na haiko wa kidogo wao wenye mnatazama haiko Sempole kayo inafika mpaka kule mwisho. Bengine biko kule kulini defro kule yulu, hapa mko sentire ya pili, mko nasikia masasi kuna piga kule. Kama mmefika umefanya bie kufika, ila tunapenda tupate mtu wa kuplede juu vita iko nguvu, me tunakosa silaha. Ndio tunataka watusaidie, waweze kupatia vajeni, babalete silaha, waweze kupiga adui, sababu kidogo yenye tuko nayo tuko nakimbiza nayo adui. Lakini tunapenda tena kama vile mmeleta chakula na mplede vile tuweze kupata silaha. Ile kitu tunaisikia na ni malalamiko ambayo tumepata, tutaifikisha kwa wakubwa. Tutaona nao kama wanaweza. Les femmes prostituées de nationalité rwandaise sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes de mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers que représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Tunafunga ba prostituée ba ndumba banatokea Rwanda. Parmi elles kuko benye barisha kugonjwa malaria sida, avec preuve à l'appui. Manake tunaomba kwa DGM na parquet bafanye kazi, babexpulse jamais barudie tena hapa kwetu Kongo. Kwa baba wakati banenda kuingia ile maison de tolérance, njo mune tulipata baba na muke whisky ya ngufu, bana fume chanvre nye tunaidetruire hapa, madrogue ya kupishana. Alors wanamuke wale wanasema kukongo kuko maisha, unapata mwanamuke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays.